obožavam auto taj što juri ko zmaj i na stazi ostaju iza njega svi. Hajde, Rory, najbrži si! Rory, auto taj! Rory, the number one star! Stiže na cilj prije od svih. Gledaj, Rory, evo i ostali! Hajde! Rory, auto taj! Rory, the number one star! Danas je bio jako važan dan na autodromu Srebrna dolina. Gazda Karburatu je trebao doći samo zato da vidi koliko brzo će faca juriti s novim superpunjačem nitropogona. Idemo! Gledaj kako jure, kakva vožnja! Hajde samo, sinko! Hajde! To! To! Nitro snaga! Wow! To je super! To je fantastično! Gazdi Karburatiju će se to svidjeti. Pokazat ću vam što je to prava brzina. Pogledaj Maxa. Koliko puta sam mu rekao da ne skraćuje zavoj. Ali moraš razbiti jaje da bi napravio omlet, zar ne? Moraš skratiti zavoj da bi pobjedio utrku. Jaje? Omlet? Što pričaš to? Kome treba nitro snaga kad možeš juriti brzo kao ja? Da, ali ću te srediti kad zasvijetli moje podvozje. Vidjet ćeš, Max. Čini se da imaš neke probleme, faco. O ne, moja svjetla trepere. Daj da malo razmislimo o ovome. Ne izgleda kao da su kočnice. Mogla bi biti hidraulika. Jesu li zatvorena vrata? Gazda Karburati će biti razočaran ako neće raditi moje svjetlo na podvezju, majstore Niko. Onda, u tom slučaju, sigurno je kabel od baterije. Siguran sam da je problem negdje u mojoj elektronici, majstore Niko. Čekaj malo. Ne brini, faco. Majstor Niko će riješiti problem dok si rekao keks. To je to. Riješeno. Ajde, isprobaj sad, stari moj. Hvala ti, majstore. Izgledaš kao strašno čudovište. Imaš li možda priručnik za servis, majstore? Sad mi nije nigdje pri ruci. Ali ne brini, meni ne treba servisni priručnik. Mogu te popraviti bez njega. Ma jeli, faca još nije popravljen. Trudim se, draga Maša, trudim se. Imam samo 2 ruke. Ali je sigurno nešto s elektronikom. To i ja cijelo vrijeme govorim. Imaš li servisni priručnik, majstore? Što će mi glupi priručnik? Ja poznajem facu iznutra i izvana. Ulja, brad ili prljave ruke. Haničar sam ja. Ajde, daj malo gasa, sinko, daj malo gasa, ajde. To je to. Ne stiskaj kočnicu, nemoj kočiti. Ne kočim, sad si pokvario i svjetla i kočnice. Mislim da to nije u redu. Maša, priručnik je možda kod prikolice. Oprosti, prikolice, samo tražim priručnik. Bit ćeš sretna ako išta nađeš na ovom mjestu. U dobra stara vremena kad su auti bili auti, Što je ovo, prikolice? nitko nije trebao gledati u priručnik da bi popravio auto. Samo dodaš gas i on pojuri, a danas samo priručnici i kompjuteri, čuda i Ovo je odvratno. Mora biti tu negdje.
Ma tko može ovako živjeti? Prikolice u totalnom neredu. Krasno. Ništa ne radi kako treba. Napravi nešto. Gazda Karburati će biti bijesan kad sazna da nisi stvari radio po priručniku, Niko. Slušaj, ja sam mehaničar, ne knjižničar. Dobro društvo. Sad je dosta. Okrenite Srebrnu dolinu naopako, samo da nađete Facin priručnik. U redu. Ona je... Je li ona otišla? Dobro, vi pretražite stazu. Ja idem vidjeti je li Munja uzeo priručnik bez da me pitao. Hajde, Mimi, idemo vidjeti je li kod farmera Eka. Utrkujmo se. Ding dong, juhu. Ima li koga, je li netko tu? Ima li koga doma? Zdravo, majstore Niko! Bog, Munjo, nemoj zbrisat, stani mirno. Tražim Facin priručnik. Jesi li ga možda ti posudio? Imam puno autopriručnika i mislio sam da će možda zatrebati. Idemo pogledati. Ej, ne, to su prilično stari priručnici. Ali svejedno ti hvala, Munjo, sve je u redu. To je Mago? Idemo ga pozdraviti. Što radiš, Mago? Pogledaj, Mimi! To je Facin priručnik. Ali kako je dospio tu na polje? Možda ga je Mago pokupio. Vratimo ga majstoru Niki. Pa? Jesi uspio? Ne, nema ga ni za lijek. Hej, majstore Niko, pa ja sam mislio da tražimo knjigu, a ne lijek. Prekrasno. Ne prekidaj svoj današnji posao. I što da kažem Gazdi Karburatiju? Ne možemo popraviti Facu jer smo izgubili njegov priručnik? Gledajte što smo našli. Savršeno! Našli ste ga! Fantastično! Sredimo to, sinko, sredimo to. Hvala ti, majstore Niko. I što je stvaralo problem? Pa, elektronika, kao što rekoh. Trebao si odmah uzeti priručnik. Imaš pravo, Rory. Oprosti, Faco, nema smisla skraćivati zavoj ako želiš napraviti posao kako spada. Osim ako želiš pobijediti u utrci. Fantastiko! Mislim da ta nitro snaga radi prekrasno. O da, što ti misliš, Max? Pa, okej. Gazda Karburati je bio oduševljen Facinom briljantnom vožnjom, a Faca je bio sretan što više ne izgleda kao strašno čudovište. Ali majstor Niko je bio iznenađen kad mu je Rory rekao gdje je našao servisni priručnik. Na Maginom polju. Ne znači li to onda da magarac Mago misli za sebe da je mehaničar? Smatrat ću to potvrdom, Mago.